Yeah. Yeah. Check it. Valérie Studio. 10-4-7 son beat pou mwen, pa jam yon casse-tête. Jeunesse lan kon si mbif yon neg, ma pa chevel. Artistik ou Batman so gen yon konmen chas sa fèt. Lem vle m'pasan lè, kounya m'chwazi pa sa tè. 4-7 pa semble yon doughboy, li pli semblon ta fiate. Koneksyon m'non pa ganyen pou pè. Ou son cloud chez eux son hit peke. Ou 10 nek son beat pou moutir ki ou pi fò pase yo. Ma septo fè 4000 like, 1000 komentè men ben kaka an tou stil rete a zéro. Yo lo rapè kap voye point kou machan bol a Rochelle. Bot lem vwe ou m'sakaje yo. Nou fè zileri, lò kon se ka ou tou sot achete. Pi wap zè ou filme zaza. Les mont, this nigga was on my dick for a fit. Kounya la bla bla. M'bat men sou sa, men gon vwa nan tek. Mwen kap zim to miyan boule fatra. Im gon lot kap zim a pa ou toune derye. Te kwa ou kite etap sa. Gad mwen kap gade Luka nan vwa me do pat la. M'pose m'kou ma kafe mwen oubliye si ko pat la. Kat la komanse gran moun preske tout boulon l fin de visse. Ou son mauvais snipe si se nan tèt sa ke ou te vize. Ou te avet sin, debit vini mal ma fixe. Number 1 rapè nan chap kreol, bon kapap zilde. Ou pran kayou ak plas an dan vin kon a plas ou ye. Si bif jet sa ou fel trop, même lem konen se plas ou ye. Bagan yon perso avò, prinsip pam nan fò aplike l. Nou nan men mouvment, men pa pou men koz. Kè nou toujou glase ak men. Lè nan bam respect, mresevo al tou. Apre 10 chak sa, mkonen pral gen bouche pa kou. Mte deja di nou mpa presse pou si tout fanta vle mette mnan kous la tou. E si mre disou, ma fin defile fil kaset la. Fanatik yo pa remen si yo pa di ou ki yo pa fe poa. Met respect sou nom, kite sa nan men met afe ya. Ouvle rap di, ma boli. Mba di vwa sak chwap, pou si tout falta vle leve voile. Mrepon 4-7, se paske l te gen respect. Mka fe la nou tout, men pa fe la nou tout. Paske gen nan nou, ki nan bre respect. Fake rapper pa jamb gen yon story fix pou raconte. Ou pa vreman teke gren yon, men ka djou mal monte.